لسالفه مجاره راد واستم جه هجاي دكتور وعدي سليمان شرزای یاسا و دستوری جباجر دهوکی میوان منه دکتور وعدی تو بخیرات یا کردستان 24 نظانم پشتی جنافتشونا رژیم بعث العراق باورم جارای کمینه 10 سیوید یک دمه داب جهن بو بوست سرک وزیرین عراقی رکابریجی گلک تنده قوان بحث نوری مالکی و محمد شیع سودانی بتایبتی وان هر دو کسات کین ممکنه هافکشه صانهی نبن تو بریاره بدهی لسر اکلایی کرنا یک جوان تو چه ود بینی؟ بله السلام رئیس بوت ایمان خان السلام رئیس بو همی بینه رو بیسرت کردستان 24 راستی اف جمو جوله اف حركات تكرن که بین همی دعاية إعلامية تصخيمة إعلامية بيويستنا كتفتش همي بتكرين شوكو ديتنا من يا تاكي يا شخصي بيجم سرك وزير عراقي كابينا بهتن اگر إرادة دركي دست دانا بيتن مستحيلة او سرک وزیر بیت دانان یعنی بره دا اف کابینت دانان دیا جواز بیتش همی کابینت دیتر اوت بری هنگیت حکمت عراقی لی اف نابتین راست رنگ ایکشوان کسابت و جنابت طرح کلی نابتو و احتمال خو ایکشواجی نبیتن او اف تشتت بیا ام وی او دیج بیر دکین اف تشتی هاتی کرنجی انو که یاشمه و حربکا بیجیم شرکه يتناف تشارچوبي بيجم هماهنگي ياجي اطار تنسيقي بوزانينا جناب ديتنامه دي سيار شخصي او ركفنامه هاتي يكنيا پیش وقت کوچ جاره نه هاتي يكرم وي شوازي بشتي هل بجارتا انجي راگاهندنا بيجم در انجامت هل بجارتني اتنابرا كتلين شيعي دا يانجي حزب الشيعي دا بويا كم جارتي تكرن بديتنا من اف ركفنا كا لاوازا يا كاتيا باور بك ابا رنجت هر وقت كده بيت هلوشاندن يا جيشنا بتشيت يا هر چنه بيتن زعيب بيتن ابا بيجين هفركيو سباقه وانج ماراسونا جهشنا كانديدا بو سروك امبوس سروك وزيران نهند يابصانه هي قرار کوتایی یا دو ماهی که ندست لایان سیاسی دایه راست هر بریار دیت بجم یدوان لایان سیاسی بید او دی بر بجیر کم بده بریارا کوتایی کو پس نا همی تشیده کت یانجی دی دلادت یاش ودیش در وی عراق اتدانان و او یا دیاره یعنی ما حتی برای چند پروژه جدید ایمان خان نینر سروک ترامبی گفت وی جاره دیا جواز بیتن امنا هلین دستوردان اتوی کابینا بیجم یا حکمت عراق بیتا کرن امنا هلین یعنی آماجه به چنده بشوه که نه راستا و خوان راستا و خوب ایران دا و اود بری دا دست بالا نابیتن دست نشان کرنا سروک حکمت یانجی دانان وان پوستت بيجم جرينكت عراقي ده ليه بريار دي يا دو ماهي كيات بيجم دي بيجين بنجامورا امريكا بيتن اجبر بيچنده از بيجم اف كانديدت هاتينا دست شاكت تشتكي نورمالش لا يكي وكو بيجين اوي فراكسيونيان اوي كتله خوراغا هنديا كوماسترين كتله پشتی در انجام هاتينا بلاف کرن بله اوه نیا کوتاییه و اد بیجم اف کاندید بونا بان ده کسا آماجا هندی دت کو ناف مالا شیعی نه اگدنگه یعنی اف حزب ولایت السیاسی اوید چوی ده جیر چارچوبه هماهنگی دا اف خو دماتت بینی اف جمارا زوریا کاندیدا اوه رامان هندی دت کو اف خوشی نرای کفتین سر اساسا که کنکریتی سباقه کت ناب براواندا داب گهنه ماسترین دست کفت بخو لی دجارا کادی ترزبرن بيجم بريارا دو ماهی که نیاوانه باشه امریکا بجیتن او کسی افجارت بیتا سرک وزیرین عراق دوید دوری دست وردان در و بید وکریتر دوری دست وردان و خواست و داخازا ایران بیتن آیا ممکنه کسک ببیتا سرک وزیرین عراق
أنتي إيران بيت؟ بله بسیار که گله که جی خدای و برسبای یاب زحمت راستی یعنی دوره دا تو گله که زحمت تو شخص کی بینی کو وان مواصفات هبیتن کو لاینگری بجین ایران نبیتن یا جی نهلیتن ایران دستیوردانت کاروبارت سیاسی یت عراق دبیت گله کاب زحمت خو کسی که نا اینیت امریکا اشمری خیب که تسرک وزیره هر ایکش وانا بیتن راستی یعنی ما بستامن ایکش شیعه بیتن بلد ویردا کادی چند لجیر کنترولا بجین یا امریکا دابیتن اول ویردا هم دبینه نبرا آنجی ده خوبینی برانبری دو سیناریا ای که یان تویا افسرک وزیران اگر لجیر بجین رینمایت امریکا کار بکد اول ده کشه و هفرکیا نافخویی درست کتند نابرا خود نابرا وان گروپ چکدار اوت بگاوی اواجی دنگت باش و کرسی کت باش ایناینه پارلمان عراقی دا اول ده کشکا نافخویی رنگ درست کت از دیر نابینم هکر ولی کرکو فعلا او سرک وزیر هکر اشیا دست ایران کرد کتت عراقی در رنگ بیت اگر هندکو از دیر نبینم که شر نافخویی پیدا بیت نابرا شعب خدا شخو اگر هاتو سرک وزیر نی او رنمایت امریکا جیب جینه کر و دویردا دی کشکا بجین نیف دولتی بخود چکت دی کشکی گل امریکا چکت یعنی هر دو حالت هر دو سیناریو دا ده مشكلة يا هاي كيشا عراقي جالك شند ماسترة إيمان خان كيشا نت هندي دايا تو كسا كبيني لاينجري بيجن آنسر بخوبيت يانجي بيجن نهريتن إيران دستورداني بكتن كيشا نت بيري دايا تماما كيشا ات عقلية حكمراني دايا ات عراقي دا أبا بوماوي بصالة بتر حتى بقابي بود جهان همية إثبات بيكو شيعة فشل كمازن إنت حكمرانية دا أو نشينا سرور يا عراق بارزن أو نشينا بيجين بيج و الجياني دست بركن بو همي عراقية أو نشينا وشراكتا راستقينتنا ورا همي بيجين مكونات عراقي إيه باشا مادام كي وصايا بوشي أمريكا بوشي أمريكا دست أو دست راوستيا أو تماشي وضعيت كتن آيا قرار دمه هي العراق كدتن بله يا دياري يعني حتى بري هل بجارت ناجي عراق يا اشكرابو بو همياك و بريارا نشتمانيت عراق دا نبويا عراق خدام بريار دينا اس هميشت بجمعي من خان عراق شانسي هاي كو او سر كاغذا دولته بل روی واقعی در راسي سر وريا خويا اجداز داي ما تكرنا دولت هرميت كاروبارت عراق ده اي جار ايراني جلك وجلك وهمي كس في چندت زانن يعني عراق فشل عراق بوماوي چندين ساله دات آوا كرنا عراق كشارستاني عراق كديمقراطي نجيب جكرنا دستوري او زوربي خلق عراقي دنگ سرداي اما حميد راستي دلالات بو بجيم جواكي نيف دولتي وبو همياجي اثبات كت كو عراق جلكا بزحمته او سر بيجين نخشريغاكا درست ببيتن خو فقاويجي جلك قومانا كامازن يا هيجبر چه يعني ما ام دي كيشي بيجين پارچاكاش بي كيشي دي حل كين اوجي بيجين مايتي كرنا انجي كيم كرنا مايتي كرنا ايران كاروبارت عراقي ده بده آية ام دي بنبركين في چند نخير امريكا نشيتن بديت نامن قد نشيتن في چند بكتن كيشا اتوان توي چند دايا او كسي هاتين وقاوي بيجم فرانيا كرسيا دسخو ببينن ايمار خان افد فيريدا چتش نهات يقهرين همان كاسي يعني همان حزب وهمان لاين وهمان كاسي افد جروب تشكدار هين هاتنت ناف هولا برلماني دا جارا كاديتر رنگ بسر باشا هجاي وعد بلي همان حزب و همان لاين السيا هف بيمانيا چارچوبه هماهنگی زورترین کرسیین پارلمانیت ایناین و مازنترین فراکسیونا
برلمان پیک اینایا جبو پیک اینانا حکومته قرار افشوا ایتار تنسیقی چارچوبه هماهنگی کم ببیتن لسروان ده سیوین بو پست سرک وزیر عراقی گهشتینه دستوان گفتگویا بکن قرار بکن ممکنه زحمت بیت کو افشوا بهتا یک لاکرن کا کیده بیتا بر بجریوان بو ورگرتنا پست سرک وزیر عراقی لما دو ناوین گلکن دیارت هی ام نزانین سپرایز چنه ام نزانین امریکا چه پلان هيا ام نزانین ایران چه سری دایا بلام او ناو دیار کوما ریس کرن هری دیار دنافوان دا نوری مالکی و محمد شیع سودانیه برای هوا اگر ببن کیج وایا يعني ما بس جنابته كيش بتر شانس هاي بو في چنده و ببیته کاندید بدید راستی گلک اب زحمت تو بریارک یعنی بنبر بده درباره به چنده رنگ خویی که جوانان بیتن یعنی بوچه گوت دست بیکی اف مراتون خاطر کرد نبرا وان کاندیدادا اوه بریارک یعنی بیشم ناف خویت ناف چارچوبه همه هنگی دایه یعنی اگر بریارجی سرهات دان ایمان خان ما کید بشه دی امریکا قبیل کت ابا ایکیاد دوه تنانت اگر يعني جهشنا حلا كوتايك وادي افا بيتن باشا راو بوچونت لاين السياسي هميا ورجتي بيجين انجمن السنا او دي هاتي راغاهند باشا كردا راي وهاتي ورجتن اگر راي واجي هاتي ورجتن اكيد وبيغومان ديتنام دا دي تفيا جل امريكا جرى كيفن سيرفي چندي اگر ندي كيشت معظم بو حكمتا عراقي دي پیدا بن بو دولتا عراقي هميه بو 4 سال بهتن صحبت جلك بتر فوكسياتيتا يخستن سر سوداني وسر نوري مالكي بدأت ديتنا من هر دوكا شانس خو نابيتن دبي كابينا بيدا باش سباسياتات كم هجاية دكتور وعد سليمان شرزايا سودستوري جد هوكيتو هرهبي